Ligama lami mina Ngosingivile ngwakaMasewu, but laba ngathi ko bangibita ngamlondi. Ngicela kucela ngibonge njengabalingani bami labetembu wami, ngibonge kakhulu kusponsor kusilethela le tournament eMtsimba. Si-aware ukuthi bekangachoose ukuthi ayimixe noma ngabe kuphi, but sibe privileged enough ukuthi bakhethe thina. Siyakubonga kakhulu lokho. Si-Apocalypto i-tournament yesibebe resort isite kakhulu njengoba besidlalela ku-computer league, sifuna ke kuma-playoffs isibostile kakhulu in terms of i-fitness, ngoba isiprovide lawo ma-extra games lokukhanza ukuthi asenta siba ne-edge over lamanye ema-teams besikhathi esikhompyutha nawo kuma-playoffs, lokwente ukuthi sigcine siphumelele. So i-influence yabo bekhona noma bebasponsor se-knockout, but siyabonga kakhulu ukuthi bakhona ukuthi basponsorishe. Sengitha egemini yangelisonto AC-Apocalypto sine-pressure kakhulu ngoba on paper kubonakala ngazuthi lo munye umuntu angathi singema-favorites mhlawumbe mangababuka ilogi ema-finishes ethu ukuthi sibe number 1 sakuma-playoffs saqualify la-Super League, besobuka nalabanye lesito besikhompyutha nabo. But-ke si-wise enough ukuthi sathi ukuthi ibhola ayidlalwa on paper, idlalwa laphana egroundini, and sonke sinikethe ama-opportunity lafanako. Sinikethe abo 90 minutes sonke, so kuya ngekuthi ngibani lolungise kangcono nekuthi ngibani loyifuna kakhulu kunalomunye. So thina-ke siyayifuna kakhulu lenkomishi, more than lama-incentives nalenkomishi lenhle kangaka siyifunela ukuthi sakhe confusion nje-ke, so that next season kutodlala i-tournament lethu defending champion. Sifuna ukuthi sihamba sivalelisa nje, sishiye leyo confusion leyo, wonke umuntu abe guaranteed ukuthi next season sidaba ne-champion lesha, noma ngabe nje i-tournament abe sayiseminyakeni wayo wesithathu. So siyathembisa kakhulu ukuthi preparations wise siyilungiselele kakhulu, sijimele ema-players ethu ayade ukuthi kumcwa kanganani ukuthi sithi sihambe on a clean slate, sathi ukuthi eMtsimba sithethe everything lebe available, so that ne-confidence yethu itobusteka since siyaka Super League, siye ngema-high spirits. Ngiyacela nje ukuthi etihlweleni kakhulu kulotayo egemini athi support i-Apocalypto, cela ukuthi atiphathe ngendlela lekahle, not for thine nekugwemela emacala, but for nale sponsor ukuthi singabe sasesiba in jeopardy since imisindo iba khona, abantu bataye bajabulile laphayana. Lo munye utawucabanga ukuthi njengoba kudlalelwa sibebe abese utana lesinye sibebe, kanti phela naleti bebe atfanana. Lesinye ungathi siseceleni naso, mhlambe siseta sponsor saso, but nje kulesi ngicabanga ukuthi embili kuhamba kakhulu ifan, kuhamba kakhulu i-respect, nekuma opponents ethu bakhona ukuthi kuhlole 30 accept ama-results ngendlela la kungiyo, noma sekubhedzile ngoba kuyinkinga nalokuwina kakhulu. Kuyinkinga nawothi kuhlole jwayele ukuthi uwina kakhulu nekuthi tiye egemini te expect ukuthi utawuwina. So ngiyacela ukuthi whatever result lechamukako bayi accept ngendlela lengiyo, bangabe sasebasusa leyo msindo. Ngiyabonga kakhulu.